olmasa trassaga çeyin, iki jagına kızıl demesi liniyasını koyup ket, trotuar, latok, asfalt, kumlok жасайбыз. Ошондо бизде 3 köprü болот. Çekildi mi? Var mı? Жак болбогонду баардыгы мыйзам чегинде жасайбыз. Эч кызат болбогон. Эч кызат болбогон. Накаса, чыккандарын киргизгиле, жолду асфальт кылабыз. Жолду ачкылабыз. Так, сегодня в течение очков ты сами держите. Hazır mı dağılıyoruz toğanlar? Bu bardıq şahardın teritoriyası. Şahar, bu şahar kirdi. Hazır Mondoy koşuları da açıyoruz. Mondoy koşuları, разгрузка, maşineye batmaydı, pробка. Поэтому hazır mı dağılıyoruz? Hazır mı 1, 2, 3, 4, bundan başka 1, 2, 3 koçu. 3 koçuga köprü kurabız. Ta kızıl sızıkları koyup berет, urmatlı toğanlar. С пониманием, şunu menen çıkıp ketsingler, жыласыңар. Жылбасыңар келіп бузам айтып коёюн, тарым багыла. Бузамдагы тротуар кылабыз, лоток кылабыз, асфальт кылабыз. Так, мына 1 көчө, 2, 3. Мына канчанчы көчө? 11 көчө, дагы 10, 5-ci көчө. 5-ci көчө. Бияктан да бир көчө ачса болбойбу? Жок, коя турган сен, 3 көчө. Так, 3 көчөгө жол кылабыз. Көпүрө кылабыз, ошондо разгрузка болот. Жолдор пробка, түшүнүү менен эметкилер туугандар. Arızda alıp koygular. Azır mı joldu neceke maya turaytır ayal kişi olsa da bunda jılıp dur. Azır mı tazlap koyarlı, tazlap turup etki latok koyup koy. Maşine ötpöy tursun. Baka. O жерде расширение кылабыз заодно. Мон расширение тетиги эки посту бүтүргөндөн кийин бир сразу 3 жол. 3 жол. Ошондо силер да ыйлабайсыңар. Тигилер бол сүйлөштүкпү? Кана бир бата киргизер анда. Амин.